Pa i stariji, evo tu nam ljudi dolaze i stariji, to na skupštinu redovni su na sve naše manifestacije, tako da se svima zahvaljujem, a pojedincima koji su malo više doprinijeli tome ćemo evo predati zahvalnice. Pa idemo redom. Damir Grav, to su naši članovi koji su nam dali donacije neke. Zvonko Habek, njega nema danas tu. Božo Lančić. Božo Lančić. Nataša Putar. Evo Pusa je. Policijska postaja Ivanec, evo za suradnju. Evo Puse. Direktorica posljedno što je evo jedan naš prijatelj iz Tužnoga koji je i naš član i odaziva se svake godine i pomaže nam, Marinko Đuras. DVD Ivanec, ispod. Vokalni ansambl Sakcinski. Bila na festivalu i svi su bili sretni. Keramika Augustanic Lepoglava. Zajednica sportskih udruga grada Ivanca. Osigurala nam je zajednica sportsku dvoranu za festival i imamo dobru suradnju. Moram samo jedna degresija, da odgovorim gospodinu Bakariću. Predsjednici, potpredsjednici su on govornici, a tajnici su, kad ne Mario, su radnici. Ja sam radnik, nisam govornik i onda mi od to samo pobjegne malo, da trebam neke reći. Gospodinu Bakariću, bio sam u gradu na prezentaciji strategije razvoja sporta grada Ivanca od 2014. do 2020. Ivančić Knaprić u dobili igralište. Evo i Itas Ivanec, s njima imamo isto. I srednja škola Ivanec. Lijepa direktorica, lijepo pozdravi, ti je presudaj. Evo sada imamo zahvalnice za ljude koji su nam kroz ovaj mandat 4 godine puno pomagali i koji su bili, ne možemo svima dati, ali ljudi koji su malo bili aktivniji i tako. Pa bi ja zamolio Ivana Bakarića. Ja. I nije rekao da smo propozicije rješavali bez svijet. Ali čuj, ja još nisam odradio ono priznanje od prije 2 godine. Jer onda nisam još bil tako zaslužil, pa je ono... Evo je Stjepan Banek, da god smo ga trebali, kam god najvrše poslove, samo smo njemu rjevali.
I imamo jednu zahvalnicu za obitelj, to je obitelj Haver. Goran, Gordana, Bakar i Marijeca. Oni su cijela obitelj je u sportskoj rekreaciji, doduše tata i ovo starija čiseca smiče. Oni se takmiče ko bu više medalji dobili, jučer ga je prešla, dobila je za mladu nadu od... Evo, hvala lijepo. Evo sada smo pripremili još posebne jedne plakete, to je stvarno za one naše najbolje, najbolje suradnike i ljude koji su nam jako puno pomogli u ove protekle 4 godine, naravno u donacijama. Evo ja ću Natašu zamoliti, uvijek je izašla u susret dečkima za nogomet i sada za festivalne. Tu je još keramika mecena iz Jerovca, njih nema, nažalost najavili su da budu došli, stvarno za svaku utrku nam prave pehare, medalje, ali dobro, daljnjim pomog kasnije. Boris Klarić. Evo čovjek koji nam je bio prvi donator. Kad smo prije 4 ljeca došli i rekli smo nemamo mi lipe, on je zlažio 1000 kuna. Hvala lijepa, jako sam ugodno sam iznenađen. Ne budete izgubili tog donatora. I evo veliki prijatelj društva i moj, Branko Kozina. Čovjek koji nam je pol donaciji zapravo dao. Ali moram ja da bude oprizna. Morate. Rekao ja ću vam poslu bude dala. Evo, iscrpili smo dnevni red, zapravo ostalo nam je zadnja točka, to je razno. Ako imate neke podrazno